Acara ini disponsori oleh Pemirsa pembangunan Tetaiga Dermaga Penyeberangan Ring Danau Batur Kintamani sampun kekawitin dawag warsa kalih tali kalih dasa. Ancang warsane mangkin kalih dermaga kejantenang sampun puput. Malih asiki keterkayang puput ring warsa kalih tali 3 likur. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli Ketut Riang Mausang, puangunan tetiga dermaga inggih punika dermaga Kedisan, dermaga Kuburan Trunyan miwah dermaga Ring Desa Trunyan, pinaka program pemerintah pusat. Anutin sesela anceng galah puangunan tetiga dermaga inucap digelis saking rencana sederungyane inggih punika ring warsa kalih tali 4 likur. Saking tetiga dermaga sane kewangun wenten kekalih sane kejantenang puangunan nyane puput ring warsane mangkin inggih punika dermaga Kuburan Trunyan miwah dermaga Kedisan. Raris puangunan dermaga Ring Desa Trunyan karencanayang kelanturang ring warsa kali tali 3 likur tur ketarkayang puput ring panguntat warsa punika. Kawawahin ring tengahing puangunan dermaga nanging parikrama penyeberangan ring Danau Batur kantun memargi antar. Ring sajeroning nyokong antarnyane pemargi penyeberangan genah naik turun penumpang kauah ring proyek puangunan dermaga. Lianan punika ngenenin penyeberangan ring Danau Batur warsane mangkin di Suhu Bangli nargetang side molihang retribusi penyeberangan langkungan 6 dasa yuta rupiah. Nanging ring lapangan kantos mangkin wantah wau langkungan petang dasa 5 yuta rupiah. Dayus Wasrina Bali Pos Nguningayang.